Gigi. Se wibereye hano. Numvaga uri gukata igitotsi na cya gitotsi cyawe. Byagenze gute se kuri mu rugo n'uryamera? Niba hari abantu nzi bakunda kuryama uri number 1. Shizana n'uyu munsi ntabyo mfite, ndakeye ndatunganye. Ubwo wasinziriye neza n'injoro. Birizana ubone bikijyana. Umva ubu nasaze. Nshijwe n'iki? Ndashaka gushakira ibyangombwa Bobo. Nageze aho ntagira uwo mbwira, amarembo yose asa nafunze, nubuye amaso ndeba mu ijuru, numva ijwi ryawe riti ndi kumwe nawe, umwijima wahindutse umuseke, ubwoba bwanje burashira, yo nitabaje izina rya Yesu, ibirasanzwe bihita bibaho. Itabaza kwe kuranterura, itabaza ndawundi nziringira, uri urutare rudacogora, ubuzima bwanje ni ubwawe. Iyo isi ivuze ko byarangiye, wawe uvuga ko bitangiye. Iyo abantu bansize njyenyine, ubuntu bwawe burampobera, uri Mana idahinduka, urukundo rwawe ndirushira, nzahora ndirimba izina ryawe, kuko wabaye itabaza ryanje.